ngasi ki topic se yam thina exciting oi ba khoi ge light su yam thina kana ga da topic ne mayam loi phau tamina se ngasi ki topic sina punsi da khoina su kau roi da ba mi makhal ahum su kau roi da ba sum ning jing ga lai ga da ba mi makhal ahum aduga amana punsi da khoina su ning jing oi da ba sum kau thok ki da ba mi makhal amaga adui matang da ne khoina ngasi topic se mayam video se loi phau yeng min na se aduga mi makhal ahum ji da ge khoi kai learn to ba ya ba ge du yeng min na se akhoi gi punsi da su kau roi da ba mi makhal ahum lei ahum ji manung da ahan da mi ma ji kana no har kan da those who help us in our difficult time akhoi gi punsi gi war matam da akhoi bu mateng pang bi rak pa mi the first person akhoi gi punsi da war kan da akhoi na problem le rak kan da akhoi difficult oi rak kan da mateng pang bi rak pa mi do akhoi punsi da su kau bi kan ha the first person ani shubada those who put you in difficult time som gi punsi se som bu awap ma tahan biramba maga loina rubadagi som se awap ma ta hoba som se yamna problem le hoba then mi do koi punsi da su kau bi gano hai yam yawi koi life da hai mi ji ga loina rubadagi ai se yam chakut ka da bodo maga loina rubadagi maga loina rubadagi ai se awap ma ta hori ne ko haina khanbam ado hai mi se punsi koi na su kau bi gano hai kau bi gano means hai mi du bu sum ning sing ga sing ga lai raga mangon revenge so bi hai banate magi mangon ge dumain to giba lesson du learn to raka na matungi life punsi da tholaka da ba life journey se sang bani na sida tholaka da mayam sida adugumba amuhna experience thok na ba copy ga do hai ahum subada the third person say first person higher second person higher and third person those who left you in difficult time akoi punsi gi journey se yam sangi punsi gi journey samina ta kai gu thaba ma tawmina sen tawmina re then problem tholo ma tam da e thengna mina se na thengna ba natana problem tholak ta de ai chengra ge nang thokpa le hawro na thamam ba mi do those you left you in difficult time songi punsi gi wara kanda chamina se na punsi gi lambi je hawra kanda na punsi je awabam thengna bi rak ma tam da sombo thadu ga chen gi ba mi do those you left you in difficult time adu imi du so kau bi ga no som suksoi choi dan thengna bi ramani som gi life ta som gi punsi da wara kan da mateng pang bi rak pa mi kau bi gano som gi punsi bu lamjing bi raga awa phum na tahan bi ram mi su kau bi gano duga som gi punsi na wara kan da thengna mi na sina la mi na raga awa ba ta ra kan da chen gi mi du su kau bi gano hai ri ba mi homak se life ta yam thina su kau roi da ba sum ning jing ga lai ga da ba mi oi du arui ba gi ani se som gi punsi awa phum tahan bi ram ba songi punsi wara kana chen gi mi ani se makoi kaubi ganu hai basi gi meaning sei lana chakhidana ba me share to jage makoi bu ningzingaga makoi da revenge to bi hai banate makoi se som ningzingaga matung da su ma pose amona tholtana ba life ki lesson oina thambi hai nen amana akoi gi punsi da akoi na su ningzingoi da ba su ningzingoi da ba aduga akoi gi punsi da sum kau thoki da ba mi makhale male sai na haije giduna sum ning sing lai ga da mi makhal ahum ne handak haije do sina su ning sing oi da mi makhal mayam tang guess of you kana oi rang da ge su ning sing oi da ji mi si de pun si gi ni ning sing anon kau tho khro hai ai haije ge pun si da su ning sing oi da ba hai sum kau tho ki do mi se kana no som na mateng pang hi ba mi do song gi pun si da su mi mayam mateng pang bi rang ba ne financially we be morally we be then any physical we be mateng pang bi so yaw bi rang mani but my dear friends som na hek mateng pang bi ro ba makeup ta pang hi ba makeup to the mi do kau thok pi ro hek pang gi makeup da su ning sing bi ro no pang gi bek noi mit maming boy kau thok pi right kai gi no hai kan da khoi ayam bana akhoi na mateng pang gi mi se ai na man na smai mateng pang gi mi ai na smai to khim ni aina mana smai wara kan aina smai mateng pangjagi bani aina smai honna bi ki bani aina smai to bi ki bani ha so ningsing leira kan da akhoi da kari gum mi duna ningsing biraktana akhoi ba ningsing birak ga kwen to wimal to khangi to wi me to wimal khang ulak ta ga di am phai natraga di mana kai mau khangdana leisen gi tar di akhoi da expectation yam wangu bagi realistic expectation gi gap ama oira kan da si gap ji wang khari khudingi stress hengalak ko do maina stress hengalak ni so na mateng pangjagi ba mina de ningsing biraktra ba adoi ta de som da remembrance na som oira kana som da anxiety stress me ama hengalakane doi ta ga di high anxiety stress me am je han than ge hai ta ga di som na kana go mi mateng hek pango me ko
पांगी बा हेक मिकुप लोरेगा मीदगी ममिंग बाउ काउथोपिग्रो करी पांगी बाउ निंगसिंग बिरोनो हाइते once held forget. So my dear friends, I giving Dr. Pibarel ayu khudingi ai life to thing najakiba ai challenges sing ai life learning sing aduga ai life ta aina pajurba life sing aina thengnajaba mentor sing mayam dagi tamjarakpa sing the best tawrakanda semjaba video sing ni video sina somda kanai khangbiraba mayam dasu share tobiramo hena chawkhatpa hena phaba manipur ma oinabagi damakta panda sinjaba video sing ni